Dobar dan svima. Danas ćemo igrati jednu fantastičnu, izvanrednu igru koja ima veoma duboku priču. Znači, ova igra je kao da gledate neki film. Ova igra važi za jednu od najboljih igara na PlayStationu. Prvi put sam je igrao, to jest prethodne dijelove, sam igrao na PlayStationu dvojci i već tada me je očarala svojom pričom i svojom akcijom. Igra ima jedan veliki lore, da kažemo, i stvarno je vrhunska. I meni lično isto važi za jednu od najboljih igrica, pored Crash Bandicoota. Tako da ne dužim više, ajmo da uronimo u svet Boga rata. Nadam se da ćete uživati jer ja zasigurno hoću. Hajmo. Found some. Get in the boat, boy. Still want me to tie it to the boat? Boy. That is enough. Father, What? did something change? The forest feels different now. Everything is different, boy. Try not to dwell on it. Yes, sir.
That was the last. Oh, there do I see my mother. Oh, there do I see my father. Oh, there do they call to me. 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 She's ready. Find your way home. You are free. I'm sorry. Squeeze. This knife. It was hers. Now it is yours. She taught you to hunt. What she knew. Show me. Now? Now. What are we hunting? You are hunting deer. Which way? In the direction of deer. Okay, this way. Father, Wow. why are we doing this now? I need to know you can survive the journey. Then we leave for the mountain? Depends on you. Hunt. Naježio sam se. What did you Tek je find? sam početak. Tracks. Not deer, though. I'll keep looking.
Tek je sam početak. A takav uvod. Bomba. Šta nas tek očekuje? Vidimo šta ima. Sve lepo da istražimo. Svaki kutak. Boy, you miss these. Boj. Huh. Close. But also not deer. See? Tips are too wide. Mountain goat? Your mother taught you well. Yeah. Našli smo neki artifakt. Brodić kao igračko. Okay. Čekaj, mi smo se vratili na početak. Evo još jedna igračka. Vidjet ćemo kad sakupimo set. Idemo gore na stepenice onda. More tracks? Yeah. But they're too round. Could be a wild boar. Good. Oh! Now what? Izgled ove igrice je savršen. Oh. S obzirom na njenu Deer starost. tracks. They're fresh. This way. Neka jelen. Slow down, boy. Sorry. You are hunting deer, not chasing it. Yes, father. Slušaj oca kad ti govori. Boj. Tamo ima neki lanac, to je s druge strane. I šta, ajmo preko mosta. He broke Pašće. our bridge. How are we gonna get across? Step aside. Neće. Wow. Go. Oh. Here. Wow. There it is. Hold. Požurio si. What are you doing? Now its guard is up. Only fire. Only fire. When I tell you to fire. I'm sorry. Do not be sorry. Be better. Find it. Mnogo je strog prema dječaku. Budi malo nežniji. It. Valjda mora tako. O, ko je sad ovo? No! You are not ready. Stay back. Dođi ovamo. Pokažem kako se igra.
Da vidimo. O, pa je tu bio. Ne možeš mi ništa, bre. Ja sam bog rata. Razbucao sam ih sve. Vidimo, Draugr. Mother Seed, Draugr warriors who died. Majka je rekla da su Draugr ratnici koji su umrli, ali su njihove duše tvrdoglave i ljute, da bi prestali da se bore. Oni se bore sa valkirijama koje dolaze da ih pokupe i vrate njihova mrtva tela u život. Oni se bore sa svima na koje naiđu. Oni dolaze u raznoraznim oblicima i veličinama. I poneki imaju i moći koji drugi nemaju. Zanimljivo. They've never come this close to our woods before. Keep moving. Kakvu grafiku ima igrica, bre. Mnogo je dobra. Čekaj, boj, da vidimo šta sve ima ovdje. Here's this way. I can see more tracks. Znam. A ovo su itemi koje možemo da kolektujemo. Hexsilver. Novčići, vidjet ćemo zašto će nam biti potrebni. Ajmo gore prvo da vidim šta ima. Aha, ovdje je onaj lanac koji sam vidio preko puta. Zvukovi. Oh my god. Malo me gricno, ali nema veze. What? The wolves. They weren't me. Rabbit Wolf. Ovi su bolesni vuci kao neki. Imaju besnilo. I mene isto čini tužnim, volim i ja životinje, kao i Atreus. They're starving. Yes, I imagine they were. Sakupili smo 3 od 4 igračke. Sakupimo još jednu, dobit ćemo experience. Da vidimo šta ima u ovom chestu. What? He can no longer use it. Pare. We can. Ajmo natrag na stazu. O, stvarno sam oduševljen i grafikom i mehanikom igre. Znači,
Sve igrice do sad su bile dobre. Od PlayStationa 2, 3, ova je sa 4 konkretno, sa 5 je Ragnarok. Sve su, znači, ono, bombastične. Nemam reći. Which way? Which way? Pa ajmo pravo da vidimo što ima, pa ćemo se vratiti. Valjda se možemo vratiti. Ćemo razbiti. Aha, eno ga neki chest, zagonetka. Pa, verovatno trebam razbiti ovo. Pa da. Mora da je nešto dobro ovdje. Jabuka. Ijun apple. Nešto legendary. Aha. Još 2 da sakupimo i onda će nam se povećati maksimum health. Strava. Ima i 9 kao u cijelom svijetu. Strava. Da nastavimo. Boj. Neki gabran gače. Up there! De. A, You went to the old temple. My mom told me never Yelling. to go in there. We do what we please, boy. No excuses. ajmo u hram. Da vidimo šta nas čeka tamo. Can I have my bow back now? Can you hit it from here? Ne možeš. We should get closer. Nemojte ga loviti, baš je predivna životinja. You never wanted to take me. Why now? It was her wish. And it was time. Okay. Baš inače tužan početak priče. Majka mu je umrla od Kratosa žena. I njena želja je bila da on lovi, da nauči da lovi. Jo, evo su drogori. Baš ih ima puno. Haću da vam porazbijam glave. Dobra ova taktika. Ajde, napadi me. Opa. Aj, čao. Napadni. Aha. Moša. Gdje kad im pucam u noge, sapletu se. Dobro je. Mogu i ovo baciti iza i sad opa, haha. To je trik. Ja sam trikster. Da vidimo. Drogor se bori sa opasnim oružjima, ali su oni nisu baš skillovani s njima. Nisu kao otac sa njegovom sekirom. Ako pratimo njihove korake, bit će lako da izbegnemo njihove napade ili blokujemo. Da. A vidimo šta je iza ovih vrata, a? Pa ćemo nastaviti. Ili nećemo tamo. Pa ili hoćemo, ajde. Prvo tamo pa... vuci. Izvinite, ali ako liko vas ne obijem, ubit ćete vi nas.
Oprostite mi. Ali imate besnilo. Žao mi je. Naravno, drogovi. Još jedan muk. Uplaši me. I half expected to be a troll into that bridge. You are not ready for trolls, boy. Vukovi obično napadaju u grupama i pokušat će da me okruže. Otac bi trebao da pokuša da ih drži ispred sebe. Da mi dopusti da privučem njihovu pažnju. Čisto sumnjam da će da to dopusti, ali ajde. No, I just... I ja sam mislio, Atreus, da će biti neki otplacan ovde stvor. Ali dobro da nije. Da li je ovo posljednja igračka? I think we have a complete setup. Jeste. Dobili smo 360 eksperijenca. Super. Mrtav čovek neki. Uzet ću ti zlato. Tebi to nije potrebno više. Ajmo da nastavimo. Šta gledaš tamo, Atreus? Šta ima? Planina. Wow. Baš je izvanredna priroda ovde. Ledeno kraljevstvo. Atreus, follow me. Ajmo, Atreus. Da povučemo ovaj lanac, da vidimo. It's opening. Aha, sad ćemo baciti sekiru da zaledi to, da ostane u tom položaju. Press it in place. Da. Clever. Evo, šta nego je pametno. So, vratit ću sekiru i otvorit će se. Nice. Where are you going? I think he's this way. Dobro, samo da vidimo što ima. Pretpostavio sam da to radi tako. Da vidimo šta je ovdje. Vidimo. Kako ovo razbiti? Aha. Taj rad. Inače, kod ovakvih igara preporučljivo je da se istražuje svaki kutak. Da buđite svog karaktera sa novcima, experienceom, itemima i tako dalje. Lakše će vam biti u narednom periodu. Kad se budete borili protiv bossova i itd. itd. Kod takvih igara stalno to radim. I stvarno mi biva lakše. A i zanimljivo je. Volim da istražujem. Nima, šta je ovo? Look here. Oh, look! It's Skull and Hati, the giant wolves who chase the sun and moon. Where did they come from? How did they get up there? What's happening there at the end? They eat the sun and moon? And then everybody fights? Neki lore, da vidimo. Neki mit. Skull and Hati. Vukovi džinovi. Skull juri sunce, a Hati mesec. Šta će se dogoditi kada oni uhvate svoj plen? Izgleda kao masivna borba. Odin, Thor i
Svetski serpent. World serpent. Neka zemaljska zmija, neka velika kao. Da, evo su ovde, bore se. Skull Hati. Inače, ova igra prati mitologiju. Ovaj deo konkretno nordijsku mitologiju, prethodni delovi su bili grčka mitologija, dok je Kratos naravno nije zbrisao. Znači, ko voli mitologiju, još više će mu se dopasti ova igrica. Poput mene. Ovdje ćemo društvo stati s ovim part 1. Nadam se da vam se dopala igra. Za sada. Uveren sam da vam se dopala. Meni jeste, ja sam se naježio već. Ne mogu dočekati sljedeći deo. Vidimo se u sljedećem partu. Ćao!